Danas pravimo brzo osvežavajuću tortu sa keksom i jagodama, bez pečenja i bez mnogo muke. Za pripremu će nam biti potrebno: za koru 300 g mlevenog keksa, 2 kašike šećera u prahu, 100 g otopljenog maslica ili margarina i 150 ml mlijeka. Za krem 400 ml slatke pavlake, 300 ml hladnog mlijeka, 1 puding od vanile koji se ne kuva i 500 g jagoda. Za glazuru 100 g bele čokolade za jelo i kuvanje, 2 kašike mlijeka i 1 kašika ulja. Prvo ćemo pripremiti koru. U većoj čini pomešamo mleveni keks, šećer u prahu, otopljen maslac i mlijeko. I sve dobro sjedinimo. Smesu ravnomerno utisnemo u kalup prečnika 26 cm i ostavimo sa strane dok spremimo krem. Zatim ćemo isickati jagode na sitne komadiće i ostaviti ih sa strane. U činiju stavljamo slatku pavlaku, dodajemo mlijeko i puding od vanile koji se ne kuva. Mutimo dok ne dobijemo čvrst i gladak krem. Dodajemo nasickane jagode i sve lagano pomešamo. Krem ćemo ravnomerno rasporediti preko kore i lepo poravnati. Zatim ćemo tortu preliti belom čokoladom koju smo prethodno otopili u mikrotalasnoj sa 1 kašikom ulja i 2 kašike mlijeka. Ohlađenu tortu dekorisati po želji. Torta je lagana, kremasta i osvežavajuća. Pravi letnji hit koji se priprema brzo i bez pečenja. Uživajte i prijatno!